دما خوش بینرین هجا ایرو 13 تباخ 2024 روزان روزا سشمی بویا رو گشتن هری سرگی و هری باکش همین لسر راستا هرمی او هم جین لسر راستا جهان رودانه مجوره پیشکش بکن لیوا که هر تم دست پیکه چند سرنوچین جبر ایریشن لسر دیرازوری حتی نها 14 سویل شهید 27 جبریندار بونه ده چارکی ام برسفداینی ده جی 45 ایریشکار خاتنه کشتن خلق دیرازوری لدیجی ایریشن حکومت شامی و چکدارین دفاع الوطنی یعنی سر روشلات دیرازوری مشک گرسیل دار خستن. کجا که او نپگه سالویگرا چل امین آپینگاوا بازی تباخی هر کسی پیروز کرد. هفسروکا کنسری ببرا کجا که بسی اوزا دیار کرکو دولتا ترک لباشوری کردستان انفال دیگه لوما دویل همبری وی حلوسته که جدی هبه. ولی بینرین هجاف سرنوچین مبون اون ها جمعی برفره بلتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن هر وکی دست بی که جاره کدن امیج دیرازوری دست بی بکن اف هفت روشن لدیرازوری روشه که ناقصایی هیا اوجش برکم ایریشن لشکرین حکومت شامی و تقدرین دفاع الوطنی ینکو هفت تباخی لدشی روشلات دیرازوری دابون دست بی کرن ایدیم بیلانچوا شش روشن کو جوان ایریشان جیم هینا زلالتر دبم ده نوا وان شش روشن در بازبوی ین جه ایریشه ده حتی نها به قاسی 14 ولاتیش بر ایریشان شهید بونه او 27 بریندار بونه ده انجام چالکین طولدانی او برسفدانی ین هیزین سوریه دموکراتیک قصدی لدجیم وان لشکرین حکومت شامی او چکدارین دفاع الوطنی دجی بقاسی 45 ایریشکار هاتنه کشتن و هر وها 30 جی بریندار بونه. برای هفت روزان هزین حکومت شامی و چکدارین دفاع الوطنی ایریش لسر گندوارین روشلات کانتونا دیرازوری دست بگیرن. بیلانچو شش روزان اجوی ایریشی جی اشکره بو. لگوره و دیریشانده 14 سیویل شهید بون و 27 جی بریندار بون. چکدارین دفاع الوطنی و لشکرین حکومت شامی هفته تباغی ده ساعت دست بگا روژه ده در باسی عالی روشلات چمه فراده بود. دیریش لسر هرم بیکها ده 2 سیویل شهید و 7 جی بریندار بود. شهروان مجلس لشکری دیرازوری جی یکسر برسه و هولدان چکداران دا و 10 گوند و باجاروک شهردار کرد. ده ساعت نیورو ده جبر چکداران استاسیون آوین زیبان و ابو حمام طوباران کرن استاسیون جی خدمت درکتن. لسر روشه هایی هزین آسایش جبو اولهی قدخه چون و هاتنی لدیرازور راگان. هر دروژین پایویجی شهروانی قصدی و هزین آسایش تفدیرین لهرم زیده کرن و دست بلگرینی کرن. حتی درنگه شب 8 تباغ حتی روژا دنجی چکداران به موشکان ایریش باجاروک و گند روشلات دیرازور کرن. به تایبەتی باژارێکی جدێدات بەگارە و گوندێ 10 لە بۆ 20 موشکان کرێن ئارمانج. دە ئەنجامێدا 11 سیڤیل شەهید بوون و 5 بریندار بوون. هێزین حکوومەتێ دەدەما بەشارتنە جەنازەین شەهیدین کومکوژیان ئێریشی گۆرستانە گوندێ 10 لێ کرد. چەکداران درۆژا چەرەمین دە دەردوورا باژارێ بسێرا تۆباران کرد. دە ئەنجامێدا زرارên مادی چێبوون. همان روژه مجلس لشکری دیرازوری به داخوینی که بیلانچو روژه یکیم ایریشان اشکره کرد. مجلس راگاند که ده شهر 25 ایریشکار هاتن کشتن و 10 جی بریندار بود. مجلس اشکره کرد که ده برسفداین چکداران ده 2 شهروانین وان شهید بود. جبر ایریشا چکداران علدجی باجاروکین ابو حمام کشکیه و سب حاده جنک شهید و 15 سیویل جی بریندار بود. روژا پشتی و مجلس لشکری دیرازوری جبو شهیدین ایریشان چالاکیه که طول هلدانه لدارخست. دنجامی ده 20 چکدارین هیزین حکومت شامی و دفاع الوطنی هاتن کشتن و 20 جی بریندار بون. 13 تباغی جی قدخه چون و هاتن یالو گندوارین روشلات دیرازوری دوام دکه. هر وها اپراسیون لیگرین این قصدی و آسایش جی بدومه.
بله هرب دیرا زوریم دوام بکن روسپی او خلک کانتونا دیرا زوری دستنشان کردن کو ایریشن لسر هرم دوام سیاستن چوساندن او گوتن ام لهمبری وان ایریشان خودی یک هلوستن او وی لهمبری وی راواستن دراوا اخافتن خود جاره کردن پشتاونی اجبوی هیزن اولکاریه هات دوباره کردن خلک گندواری روشلاتی کانتونا دیرا زوری ایریشن هزین حکومت شامی و چکدارن دفاع الوطنی لدشی هرم شرمزار کرن. خلیل الهندزاوی یش روشلاتی دیرا زوری دیار کرکو هرم وان با اوایکی کتوبر تینا تو باران کرن کو ده انجام ده زاروک و سیویل تین کشتن. ما بچاوی خو کم کجیا کوچکدارن دفاع الوطنی لدیجی باجاراک الدحله بک آنیه دید. اف کم کجیجی سیاست حکومت شامی یا لدیجی گل سوریه نشانده ده. اف چکدار مافی مروبان بن پیدکن و سوجن در مروبی دکن. ام بانگ لجواتا نابنتوی دکن. کب آوائه کی لزگین وان سوج و بن پیکرنان راوستینه. هر وها ام پشتگری قصد دکن و هاتنا هیزن حکومت شامی رد دکن. صالح العلیجی دست نشان کرکو اف ایریش بارمان جاد درخستنا فطنیه و تیک برنا آرامیا لهرمیه. عدد من الأطفال والقوات سوريا الديمقراطية على تلبية النداء كونكوجيا كوچكدار دفاع الوطني بكانية خلقك جو سياستين بلانكريا بأرماجا تبلهفيا هرمية ام لهمبري وان إيريشان خودي يك هلوستن وام آمدنا لهمبري ترولوجي بسكنه بين أفراد الشعب ندين ونستنكر المجزرة التي روسپی گندواری دیرا زوری محمود الصالح جدیار کرکو ایریشن کومن دفاع الوطنی کریارن تروری او بن پیکرنا مافین مروبانن. نطالب المجتمع الدولي بالوقوف على هذه المجزرة وأن يستنكر الإجرام الذي قام به حكومة دمشق والميليشيات التابعة له. ام وان کریارن هوانه انکو حکومت شامی و چکدارن دفاع الوطنی لهرم پیک تینا شرمزار دکن. ام بانگ لمافی مروان دکن کورجاندن آخوینه راوستینه. هم وقتی ویجی امره نادن حکومت شامی که هرم و اولهی آمد تیک ببه. برتکین گلی هرمی ین جبو شرمزار کردن ایریشن حکومت شامی و چکدارین دفاع الوطنی لسر روشلات دیر زوری هر کود چه برفره دبه لی برتکین هری دجوار جی همه هر خلکن هرمی پیکته خلک هرمی ین دیر زوری جاری کردن ایرو لداکتن قادان و هلوست آقل هم بری بیایی نشاندان پیکاتین هرمی ین لکانتون باجار و باجارکین دن ین هرم باکور و روشلات سوریه شدی بیجن مر چه بجیم اولی کلکا شروان نخوین قصد بن او هفگرتنا خواه لدجی وان ایریشان بپاریزن. هزن حکومت شامی و چکدارن دفاع الوطنی بریا چند روزان ایریشی دیرا زوری کرن و کمکوژی پیک آنین. لهمبر ویکی خلک هرمی بهرسن و چالاکیان لدار دخن. خلک دیرا زوری لدجی ایریشن حکومت شامی و چکدارن دفاع الوطنی مشاكل زي دار خستن. عاشت حركة الشبيبة الثورية. عاشت حركة الشبيبة الثورية. پشتی مشوق هری میتینگه مجلس جوانان آپارتیا سوریا پیشروجه داخویانی یک داو اف پیام دان بانگامل خلک هرمی و به تایبتی جوانی نویه کل همبر بان فتنیان رابن سرفه هر وها ام بانگ لجواکا نافنتوایی دکن کو ارکین خو بجه بینن و حساب جو حکومت شامی و چکدار نوی بخوازه لن ننحني ولن ننكسر. روسپیان عشیر و قبیله کرد و عرب این باجاروک رمیلان جی به همان ارمانجه داخویانی یک دان و وها گودن حکومت شامی بالهفکرنا به دولت ترک و دستگداینا کومین چته گریدای خوره دخوازه کاوسه که لحریم درخه و آرامیه تک ببه روسپیان دیار کرن که او به هر آوایی و ده هر شرط و مرجی ده آمدن لرخ قصدی بن ومصابين مدنيين أبرياء وما كان هذا إلا هو جريمة بحق الإنسانية. قبیله طایجی ایریش شرمزار کر و دیار کر که نه حکومت شامی نه دولت ترک و نه جی تو آلیه کیدن دکاره دستیوان قصده و ریببریا خسر جهف قطب که و گوت امید هر وقتی ده مرد چه بنجی لرخ قصده و هیزن خوبن او نونرین روا ین تواهی بکاتین لحرمینه لقام شلوجی مجلس جن آسوریه دازانین که حکومت شامی کمپوژی لدیر زوری بیک آنی و افبان کر دوی سازین ما فی المروبا و آلین حقوقی نافنتوی لهمبر وان سوجین هوانه به ارکین خرابن
ودون ظهور أي بوادر للحل. لحل بيجي تفجر جواكا ديمقراطيك تفدم إيري شرمزار كرو دازانين كوجلي هرمي وبهفجرتنا خوبان إيريشان فالا درخن ونهيلن كو أرمانجا فريج إن حكومة شامي بجهيجن سري. افسروکا مجلس سوریا دموکراتیک مسده لیلا قرمان تکلداری روشا لروشلات دیر زوری و دانستاندنین هولدان دانستاندنین دنابر حکومت شامی و انقره ده به رپورتاجی طیبت آگاهی دا تلویزیون ما هر وها لیلا قرمان آنی زمان کم تشتاکو لدیر زوری لروشلات دیر زوری هاتیه کرند و حکومت شامی باش به فهم بکه کو اوی به ریا ایرش و زختان نکاربه جاره کدن داخوازین خوین لحرمی بیگ بینه هر وها تکلداری داخوازن هفدیتین دنابرا انقره و شامی دجی هفسروکا مسده آنی زمان به تآوی اف دانستاندن و نکه بن خدمت جواکا سوریه. مروفیت کارا بیجه شر جهان سیامین تیجیان کرن. هفسروکا مجلس سوریا دموکراتیک لیلا قرمان روشا سیاسی و گشدان داویین لحرم دقومن جکانالا مروناهی تیوی را نرخاند. لیلا قرمان دیار کرد که رژیم سوریه لدیرازوری دخوازه بریا فتنه و ایریشان جارك دين گل سوريا و گلين سال 2011 گوت دوی رژیم سوریه باش فهم بکه که قط گل سوریه تو گاوان پاش دنافیجه. برسوا گل دیرازوریج رژیم سوریه را نامه یکه پرخورد و زلال بو. جبوی ام ویجید بیشنج رژیم سوری را بلا افتنا و اف تحرید انگود خازرنا بکاتا انگلین سوری بدا آوا کرن ام وی تجاری قبول ناکن. جبوی جی اف نامه مجبور رژیمی جی اگر متخوزه و گلی سوری جاره کدم وگرینه 2011 ام ممکنه جاره کدن ایدی هشیار بون و زانبون اگل گشتی اصلا هری بلند. برسفا گول ایرش اللي سر دیر زوری هات کرن خلق دیر زوری خلق باکور رجلات سوری بعشیرین خو بقبیلین خو بدسکفتین خو بسازین خو جاره کدن دیار کر گون نکارن جاره کدن دیروکا بره لسرسری ما جاره کدن دوباره بکن. لیلا دناو آخافتنین خود بالکشاند لسردان استاندنین دناو برا رژیم سوریه و دولتا ترکا داگر کرده و افغانی زمان. چله هفکرنک دناو برا رژیم سوریه و دولتا ترکا داگر کرده بیکورن ویل دژی برجواندین گل سوریه با. ان بیشن دیالوگا سوری دیالوگا نتاویه سوری اوی مببریا چاره سری هفگرتنا سوری اگر چقاس لهفهاتن نابر ترکی و رژیم سوری جی بیکرن اف لهفهاتن نل هفهاتن جبو چاره سری سوریه اف لهفهاتن لسر حسابی گلی سوریه. هفسروکا مجلس سوریا دموکراتیک مسدی لیلا قرمان داویه دازانین کودری می دیالوگی جبو هر کسی وکریه لدسری ددوی اف دیالوگ دخزمتا گلی سوریه دبا. ام بهفگرتنا خاکا سوری و گلی سوری رانه و امیل سر سیستم خیاب و ام دخوازن سوریا کنه ناوندی و دموکراتیک امی تکوشینا خوابکن و ریا دیالوگا نتاوی وکریه کسین گو دخوازن لگل ما دانستاندنه بکن کسین گو هیویه وان هنه اموان پیشوازی دکن و گلما و الگلوانا ام دکارن براستیجی ایش و آزار و وگره کجبرا با آرامی لسر خاکا خوا و رزگار کنا عفرین و سریکانی جی و گری سپی جی و عزاز و باب جی و جرابلا جی اف جی خباتا کسرکه ام دتن مشاندن. بله هر به افرین في جاری دوام بکن لعفرین جوار روزانه کردن هوانین دولتا ترک و چتین و یل سر خلق عفرین بیکتن هر داویه چتین سلطان مراد ین دولتا ترکیه دایر کرد لعفرین ولاتیه کردن رواندن هات زانین کو کسی هاتی رواندن ریزان حسن محمود تیج گنده بافتور ی جندری سیاکو لناوند باجار عفرین جالیه چتین دولتا ترکیه و هاتی رواندن و حتی نهاجیم چارانوسا و نای زانین لی هم وقتی وی که جی هزن رزگاری عفنی ل هم ناو عفن و هم جی لهری من دنیین کو دولت ترک و چتین و دایر کنه ده چالکین خویم به باندور پیکنن ل دانجام وان چالکین دجی بردین گرام بوها تینه داین هری داویه هزن رزگاری عفنی به داخونیه که ناسنامه دو شهیدان اشکره کر هزن رزگاری دیار کردن کو هفری وان بوتان او بهادینا لهمبری داگیرکریا دولتا ترک و چتین به تکوشینه که به همپا رابر کرنه. هزین رزگاری عفرینی بدا خویانی که ناسنامه آدو شهیدانش کره کر هر یل لسر شهادت آدو شروانان او آگاهی دام. د دیروکا 12 طبقه 2024 ده لهرم عفرینی
دنابرا تیمێکی me û dijminê dagirker de şer û pevçûn derket. Di encama pevçûnê de rêhevalê me botan û behdîna Efrîn şehîd bûn. Hereyê li ser têkoşîn û berxwedana şehîd botan Efrîn wiha got. Hevreyê me botan li bajarê Efrînê di nava malbatekî bi çanda welatparêzî û kurdatiyê ve girêdayî tê mezinkirin. Di temenê xwe yê ciwantiyê de rastiya dijmin fex dike, ji ber van sedeman berê xwe dide nava refên şoreşê. Ji destpêka şoreşê de li hembercê tên dagirker û hov, ên ku para xwe ji mirovahiyê negirtine, di cîh û demên cuda de bi erk û wezîfeyên şoreşê radibin. Rêheval botan ji roja ku tevlî bûye, bi ked û fedakariya xwe ve têkoşînekî bê hempa berkir. Hereyê li ser têkoşîna şehîd Behdîna Efrîn jî diyar kir ku her dem erkên xwe pêk danî û got Hevrê Behdîna Efrîn jî li bajarê Efrînê di malbatekî girêdayî çanda kevnoşopiya xwe ve mezin dibe. Bi temenê xwe yê zaroktiyê de ji ber tevlîbûna malbatê ê nava refên têkoşîna azadiyê nas dikem. Dema ku şoreşa azadiyê ya rojava dest pê kir, ew jî berê xwe dide nava refên şoreşê. Ji pêngava rizgarkirina şeba heta şerê berxwedana serdemê ciyê xwe di çeperên berxwedan û rûmetê de digirim. Hevrê Behdîna ji roja ku tevlî bûye heta kêliya xwe ya davî, erk û peywîrên kes ser milê xwe pêkanîn. Hevreyê me Behdîna temenê xwe yê ciwantiyê herî bedew ve diyar kir ku êrişê dijmin ên li ser nirxên me ji ku derê tê bilabê wê ciwanên xwedî bi rûmet li wê derê bin. Hereyê sersaxî ji malbatên şehîdan û gelê Kurdistanê re xwest û soza pêkanîna armancê şehîda dam. Agahiyên derbarê nasnameya şehîdan de wiha ye. Ebdirrehman Ehmed bi nasnav botan Efrîn li Efrînê ji dayîk bû, 12 tebaqa 2024 li herêma Efrînê şehîd bû. Mihemed Tembel bi nasnav Behdîna Efrîn li Efrînê ji dayîk bû, 12 tebaqa 2024 li herêma Efrînê şehîd bû. Hevserokatiya konser rêveber a kecekê û fermandariya biryargeha navenda parastina gel nepegê salvegera çil emîn a pêngava pazê tebaxê a cejna veşînê pîroz kirin. Kecekê bank li her kesê kir ku li her derê ku lêne pêngava pazê tebaxê bi coş pîroz bikin. Nepegê jî diyar kir ku wê berxwedana gerîla da asta herî jor de dewam bike. Hevserokatiya Konseya Rêvebera KCK û fermandariya biryargeha navenda parastina gel bi daxuyan yên cuda salvegera çilemîn a pêngava pazê tebaxê pîroz kirin. KCK pêngava dîrokî li rêbera poş şehîdan gelê Kurdistanê welatparêzê gerîlayên azadiyê girtiyên li zindanan pîroz kir û wiha got. Gelê Kurd ê li ber qirkirinê bû bi pêngava 15 tebaxê re xwejin û veafirand bo xwedî îrade û nasname. Bi vê pêngavê re jin bû xwedî hişmendiya azadî û îradeyê. Weke rêbera Po diyar kiriye pêngava 15 tebaxê pêşketineke demokratîk û gerdûniye. Lewma divê şert û mercên destpêkirina pêngavê baş were fêm kirin. KCK destnîşan kir ku weke gel tenê bi ruhê pêngava pazê tebaxê em dikarin li ber êrişên dagirkerî û qirkirinê rabin û wiha domand. Bi rêbaza pêngava 15 tebaxê êrişên qirkirin û dagirkeriyê dikare bê têkvirin. Ji xwe gerîlayên azadiyên Kurdistanê li dijî êrişan bi fedakarî û lehengiyekê mezin li ber xwe didin. Di vê çarçoveyê de divê gelê Kurdistanê li her derê pêngava 15 tebaxê bi coşekê mezin pîroz bike. Li ser vê bingehê divê li her derê têkoşîn mezin bibe. Fermandariya biryargeha navenda parastina gel nepegê jî di daxuyaniya xwe de balkişand ser têkoşîna gerîlaya li dijî dagirkeriyê. Nepegê salvegera çilemîna pêngava 15 tebaxê li rêbera Po û herkesî pîroz kir. Nepegê diyar kir ku gerîla wê di sala 41 ya têkoşînê de jî da asta herî bilind de li ber xwe bidin û ev tişt got. Bi pêşengiya fermandarê Mey Nemir Hevrê Egîd meşa azadiya gelê Kurdistanê hate destpêkirin. Gelê me ku bi vê pêngavê re vejîna xwe pêkanî ve pêşengiya partiya me PKK bu xwedî îradeyekî apoyê ya xurt. Li ser vê bingehê di şexsê fermandar Egîd de em şehîdên xwe hemûyan bi hurmet û minnet bibîrtînin û soza xwe dubare dikin ku
bi pêkanîna armancên şehîdên xwe bi ser bikevin. بله هر به بونیا سالوگرا چلمین آپینگا و پازده تباخی لهرمین پاراسنین مدیای جی مراسمین به حیبت نل دار خستن هر وها گرلین هپگی او یه جاستری ینکو پازده تباخی پیروز کرن جی گوتن امی بروح پازده تباخی تکوشین مزن بکن و بسر بکن. پیروزکردنا سالوگرا چلمین آپینگا و پازده تباخی لهرمین پاراستنین مدیای li çeperên şer de pîrozbahiyekê bi heybet hate li darxistin. Gerîlayan di çeperan de peyameke mezindan dewleta Tirka dagir kir. Yek ji fermandarê HPG Baran Ararat li pîrozbahiyê de axivîn. Fermandar Baran Ararat bi van gotinan behsa wate û girîngiya pêngavê kir. Pêngava pazdê temaxê çilemîn sala xwe temam dike em derbasî sala çirû yekemîn dibin. Divar çil salê derbasbûyî da mane û wateya girîngiya pazdê temaxê ji bo netewa gelê Kurd û netewên êm bindest guleya destpêkê ji bo jinû da jiyankirinê hatî teqandin. Fermandar Baran anî ziman ku fîşeka destpêkê ya pêngavê ne tenê li hemberî dagirkeriyê bû, li hemberî xıyaneta navxweyî, li hemberî xwefirotina ji dijmin re hate xistin. Esas da ev fîşek heman demê de çawa li hemberî dagirkerî hate teqandin, heman demê li hember dagirkeriyê, li hember xıyaneta navxweyî, li hember xwefirotinê, li hember bêîradebûnê hate teqandin. Fermandar Baran Ararat axaftina xwe wiha bi davî kir. Birhê heval Aygît û heval Bêrîtan bi sedan hevalê şehîdiyê dîtir em ê vê pêvajoya dagirkeriya Türk a ku li hember xaka Kurdistanê û Rojhilata Navîndayê dest pê kirin em ê bi baweriya ku bi îradeya û hêz û coş morala ku me ji rêbertî û şehîdên xwe nê pêşeng me girtî em ê vê meşê berdewam bikin. Piştî merasîma leşkerî gerîlayên HPG û yê ji astarê bi coşeke mezin dîlana azadiyê gerandin. Gerîlaya yê ji astarê Avaşîn Xurtay Dîrok û gerîlaya HPG Dilgeş Botan jî bi vesîleya salvegera çilemîn a pêngava pazdê tebaxê axivîn. Pazdê tebaxê di serî de mîmarê mezin Gerîlaya yê ji astarê Avaşîn Xurtay Dîrok balkêşan ser pêvajiyên berê yê pazdê tebaxê. her çi qasî jî dewletên faşîst a dagirker qetleamê got dikirin li ser Aliyê, li ser Amedê, li ser Dêrsimê di hatin jiyan kirin. Ew dibû tirsek û xovên pir mezin di nav geldewerê jiyan kirin. Kesek serê xwe hil nede li hemberî wê. Lê me dît ku bi panzdeh tebaxê re ev ters bû zivîrî îdî her tiştek got dewletan hêvî dikir PKK quliband û ev bû vejinekê pir mezin ji bo gelê Kurd. Gerîlaya yê ji astarê Avaşîn da zanîn ku wan berxwedan û îradeya xwe ji pazdê tebaxê girtine. Ji bo yekê jî îro tirsekî pir mezin nav dewleta Türk de tê jiyan kir yanî. Ev li qadên çiya de dibe, ev nav bajara de dibe, çawa got heval Erdal, heval Rojhilat, heval Rûken, heval Sara derbên pir mezin li wan dan yanî. Mêjiyên dewleta Türk em dikarin bêjin ya NATOyê hilweşandin. Ji bo yekê ew rihê ku me girtiye em dikarin bêjin me ew rih ji panzdeh tebaxê girtiye yanî. Pazdeh tebaxê serî de rêber Apo giştî gerîlayan. Gerîlaya HPG Dilgeş Botan jî pazdê tebaxê pîroz kir û ev peyam da. Fermandar Aygît pazdeh tebaxê fîşeka yekemîn rihê û dilê dijmin de teqand agirê azadiyê pêxist. Em jî niha vî agirê û mezin dikin û gurtir dikin, geştir dikin. Ser vî esasî dîsa em dibêjin ku rihê pazdeh tebaxê ê bihelê ku em ê û ser bikevin, em ê vî dijminê têk bibin. Partî Demokratîk Kurdistan pedeke xaka başûrê Kurdistanê pêşkêşî dewleta Tirkiye dayîr kir dike û difiroşe dewleta Tirkiye bi vê awayî metirsiya li ser xaka başûrê Kurdistanê hevseroka konserê bi bera kecekê besî hozat bi awayeke zelal anî ziman her wiha têkildarî tişta ku niha dewleta Tirkiye li ser xaka başûrê Kurdistanê dike hem sewqiyat û hem jî êrişên dagirkeriyê yên ku pêk têne jî hevseroka kecekê anî ziman ev tişta ku têkirin rasta rast berdewamiya komkujiya Helepçiya ku li ser başûrê Kurdistanê ji ber vê yekê
دوی حلوتك جدی برابر کرن دوی قیامت ور راکرن جبرکو اف کمکوژیا دولتا ترکیه راست السرگل کرد بکرنه. Bir görüşmedir. Zaten önderlik Hevseroka konseri ve ber AKÇ'ki besihozat beştari bernameyê ki taybet a televizyona medya haberî bû li ser tecrida li îmraliyê û dagirkerî axivî. Besihozat diyar kir ku komkujiyek huquqî li îmraliyê heye û got Jirêbera po agahiyek nehatiye wergirtin sîstemeke tecrid û îşkenceyê ya birê ku pêk heye niha rewşa ku li îmraliyê diqewime ji her alî ve sûcê li dijî mirovahiyê ye komkujiyekî huquqî ye komkujiyekî mirovahiyê ye. Birleşmiş Milletler oturumu vardı. Hozat da zanîn ku rayadarên AKP li derdorê dibêjin o calan kengî bixwaze dikare malbatê xwe bibîne belav dikin ev agahî parve kir. Hender dor radibin dibêjin Öcalan dikare malbata xwe bibîne lêbelê rêxistin destûrê nade. Hin jî dibêjin ku Öcalan çareseriyê dixwaze lêbelê tevger çareseriyê naxwaze. Propagandayek bi vî rengî di nava gelê Kurd de dikin, xuyayê şerekî mezin ê taybet tê kirin. Kürt halkı açısından Orta Doğu halkı Besihozat çilemîn pêngava pazdê tebaxê li rêbera po hevreyan û gelê Kurdistanê pîroz kir û got Pêngava pazdê tebaxê divê tenê weke têkoşîneke gerîla têkoşîna çêkdarî ya gelekî neyê nirxandin. Ji bo me pêngava pazdê tebaxê li Kurdistanê û rojhilata navîn tevgera ronakbiriyê ye. Li roja îro de jî artêşa gerîla koka vê artêşa duyemîn a mezin a NATOyê radike. Yani bir tarih yok ediliyor. Hozat şerê li Kurdistanê û xiyaneta pedekê ji wiha nirxand. Dewleta Tirk hewil de gerîla tasfiye bike û Başûrê Kurdistanê bi temamî dagir û îhlaq bikin. Dewleta Tirk li hemberî vê yekê hemû hêza xwe seferber kiriye lê encam nagire. Niha li Başûrê Kurdistanê li dijî Kurdan polîtîkaya qirkirinê tê meşandin polîtîkaya dagirkerî û îhlaqkirinê ye. Pedeke Başûrê Kurdistanê difiroşe. Coğrafya yok ediliyor. Halkın belleği Hevseroka konserê veber AKÇ'kî Besihozat diyar kir ku divê helwest li hemberî dagirkerî zêde be ûha bidawî kir. Li Başûr nerazîbûn qesin li ser Başûr polîtîkaya qirkirin û dagirkerî û îhlaqkirinê tê meşandin. Pêwîst e gelê me qiyametê rake ya ku niha tê kirin enfale yanî êrişên tên kirin berdewama komkujiya Helepçeyê ye. بله هر باشوری کردستانی هم دوام بکن بالفرین شریان دولت ترکیه قرکر گوند نافچه آمدی یا دوه که به دجواری بمباردمان کرن دیمین کو شهرمی هاتنه جی به زلالی نشان داده کو ارتشا ترک چاوا ایدیش مالین ولاتیان کریه. دولتا ترکا داگرکر به هفکاری و پیشگیریا پدکی ایریش و داگرکرین خوین لسر خاکا باشوری کردستان دومینه. به ویرت داگرکریا ترکی جینگها کردستان جی ویران دکه. بالافرین شریان دولتا ترکا داگرکر ایرو جارکی دنگوندین آمیدی بمبا باران کرنه. دیریش ده بالافران راست خانین ولاتیان کرن هدفه. دیمنین کلور هاتن جی بزلالی نشان دادن کو ارتشا ترکی ایریشی مالین ولاتیان دکه. گلی باشور کردستانی کوله هم بر داگرکریا ترکی بهرسن دبیجن. مینا پیواجویا انفالی ایریشین دولتا ترکا داگرکر جی به دستین نافخوی پیکتین و آرمان جی ویران کرنا کردستانیه. هجای ببیر خستنی اکو دولتا ترکا داگرکر جمها حزیرانا ای سال و دست به ایریشکی مزن یا داگرکرنا خاکا باشور کردستانی کریه. ده انجام وان ایریشین داگرکریه ده گله گند باخ و دارستان هاتن ویران کرنه. ویکی جی کرکو ولاتی بینه چاری جه اوارین خوا کوچبر ببینه. جخوا داگرکریه ترکی حتان ها بکوراهیا 40 کیلومتریان هرما بهدینان یا باشور کردستان داگرکریه. پدکی جی همو آلیکاریا لشکری و استخباراتی دای وان ایریشین دولتا ترکا فاشیست. حتی ها تاویگلک نرازی بون و بانگوازیان جی حکومت عراقی و باشور کردستانی لهم بر ایریشان بیدنگن.
تەوی هەموو ئاستەنگین دەولەتا تورکیە و پەدێکی جارێکەدن پشتی 7 ساڵان والیتیا کەرکووکێ لە کوردێکی ڤەگەریە بە هەفگirtina دناوبەرا کورد عەرب û xristiyanan de waliyê Kerkûkê êdî li ser karê xwe ye û ew jî rêbwar taha ku ji aliyê yenekê ve namzet hatibûn nîşandan piştî aloziyên ku tevî hemû astengên pedekê û dewleta Tirkiye û eniya Tirkmenan ya li nava Kerkûkê derxistin jî lê bi hevgirtineke xurt êdî namzetê yenekê weke waliyê Kerkûkê hatiye helbijartin û mazbiteya xwe jî ji Serokkomarê Iraqê Fuat Latif Reşîd wergirt. Tevî hemû plan û hewildanê dewleta Tirk û pedekî Kerkûk ji aliyê Kurdekî ve wê were rêvebirin. Bi qasê pedekî dewleta Tirk ji vê yekê nerazî ye. Düşünüyoruz. Bu bahsettiğiniz seçim bu çerçeveye aykırı bir seçimdir. Berdevkî AKP Ömer Çelik di daxuyaniya çapemeniyê de nerazîbûna xwe ya li hember vê yekê nîşanda. Piştî hilbijartinan bi 8 mehan parêzgar û serokê Encûmena Parêzgeha Kerkûkê hatin hilbijartin. Encûmena Parêzgeha Kerkûkê deh tebaxê li Bexdayê bi beşdariya neh endamên encûmenê ciliye. Pênc endamên Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê endamekî xristiyanan û sê endamên Ereb beşdarê civînê bûn. دەکەین کە لەگەڵ پێکهاتەکانی تر لە نێو ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پێکەوە کار بکەین. Di vê civînê de endamê encûme parêzgeriya Kerkûkê yenekê rêbwar taha bû parêzgarê nû yê Kerkûkê. Eniya Tirkmenan a Iraqê bi lez û bez hilbijartina Kerkûkê bi neqanûnî binav kir. Partiya Demokrata Kurdistanê jî wek temamkerê eniya Tirkmenan hilbijartina pêkhatî neyasayî pênase kiribû. Biz Türkmenlerin hakkının teslim edilmesi gerektiğini ifade ettiğimiz gibi düşünüyoruz. Bu bahsettiğiniz seçim bu çerçeveye aykırı bir seçimdir. Berdevkî AKP Ömer Çelik ya planên wan yên li gel pedekî li ser Kerkûkê têkçûyî jî heman gotinên pedekî û eniya Tirkmenan dubare kir. Serokkomarê Iraqê Latif Reşîd mazbataya parêzgarê Kerkûkê da rêbwar taha. Rêbwar taha dê niha bi awayê fermî dest bi karê xwe bike. Latif Reşîd îro li Koşka Bexdayê biryarnameya Serokkomariyê da rêbwar taha da ku bi awayê fermî dest bi karê xwe bike. Hêjayê bi bîrxistinê ye rêbwar taha delbijartinê de 29,861 deng standibûn. Piştî êrişa artêşa Iraqê û heştê şabiya 16 Cotmeha 2017 ev cara yekem e postê parêzgarê Kerkûkê dikeve destê Kurdan. Herkes li bendeya gelo wê İran kengê êrişî İsraîlê bike ku piştî kuştina lîderê siyasî Hamasê İsmail Haniyê êdî çav li wê yekê ye ku wê İran kengê bersiveke tund ya ku heta niha gefan dixwa wê bi êrişeke çawayî bersiva vê yekê ji bo İsraîlê bide di hemwextê rojeke bi vê awayî de gelek welatên Rojavayê carekê din bank li İranê kirin ku helwesta alûziya heyî hinekê kêmtir bike hinekê bertekên heyî gefên heyî hinekê daxilê İranê bi awayeke eşkere carekê din anî ziman ji bo ku ev êrişî İsraîlê bike ew desturê ji kesekê naxwazin di nava rewşekê bi vê awayî de koşka spî jî ragihand ku di nava hefteyê de çav li wê yekê ku İran êrişeke dijwar li hemberî İsraîlê pêk bîne. Berdevkê Konseya Ewlekariyanê Teviya Amerîkayê John Kirby do ragihandibû ku Amerîka ji bo rêze êrişên girîng amade ye ku vê hefteyê ji Îranê yan ji komên ku İran li rojhilata navîn piştgiriya wan dike bên ser İsraîlê. Kirby di daxuyaniya xwe ya ji bo rojnamevanan de diyar kir ku di van çend rojên dawî de Amerîkayê hebûna xwe ya leşkerî li herêmê zêde kiriye. Li gor daxuyaniya Koşka Spî Serokê Amerîka Joe Biden do bi serokên hikûmeta Îngîlistan, Fransa, Almanya, İtalyayê re li ser kêşeyên li rojhilata navîn di nav wan de gefên Îranê yên ji bo êrişa li dijî İsraîlê axivî. John Kirby anî ziman ku Washington tevlî nirxandinên İsraîlê dibe, çaveriye ku êrişekî tolhildanê dibe ku vê hefteyê were kirin.
לאורך הימים האחרונים אנחנו עוקבים אחר האויבים שלנו וההתפתחויות במזרח התיכון. ji aliyê din ve berdevkê artêşa İsrailê Daniel Hagarî ragihand ku Tel Aviv geşedanên derbarê gefa êrişa Îranê de dişopîne, lê artêşê rêgezên xwe yên tedbîrê li hemberî welatiyan neguherandiye. Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê Nasir Kenanî li ser daxuyaniya hevpara Îngilîstan, Almanya û Fransayê ya ku tê de xwestin Îran bersivê nede nirxandin kir. Kenanî balkişan ser êrişên İsraîlê li Xezayê pêk tîne û ha got. İran bi biryarek û ewlehiya xwe ya netewî biparêze. Di heman demê de divê welatên Rojavayî bi taybetî Almanya, Fransa, Îngilîstanê ji bo rawestandina sûcên şer û qirkirinên İsraîlê yên li hemberî gelê Filîstînê bi awayekî bi bandor hewl bidin. Kenanî da zanîn ku her sê welatên navborî bang li Îranê dikin ku dev ji mafên xwe naskirî berde û got nîzîkatiyên bi vî rengî wêrekê dide İsraîlê ku li herêmê sûcên xwe bidomîne. دیپلمات بازداشت شده و زندانی شده جمهوری Her wiha Kenanî got, eger welatên navborî bi rastî li aştî aramê li herêmê digerin, divê bi tundî li dijî êrişkariya rejima nijadperesta İsraîlê bisekinin. Di daxuyaniya hevpar a nivîskiya ku doh ji alî İngilîstan, Fransa, Almanya, Amerîka, İtalyayê ve hat dayîn de hat diyarkirin ku dê hemû piştgirî ji bo parastina İsraîlê ya li dijî Îranê bidome wiha hat gotin. Em bang li Îranê dikin ku dawî li gefên êrişa leşkeriya li dijî İsraîlê bîne. Di daxuyanê de hat destnîşankirin ku êrişekî bi vî rengî dê encamên giran li ser ewlehiya herêmê bike. Artêşa İsraîlê gelek êrişên asmanî li Bakur, Navend û Başûrê Xezayê pêk anîn di encama van êrişên ku li ser İsraîlê li ser Xezayê pêk anîn de bi giştî 48 kes hatin kuştin li aliyeke din Hamasê ragihand ku di du bûyerên cuda de li Xezayê dîleke İsraîlî hatiye kuştin û du dîl jî birîndar bûne. Şerê İsraîl û Hamasê sêsî di 12 rojên didome. Wezareta Tenduristiya Filîstînê bilançeya dawî parve kir. Wezaretê ragihand ku di 24 saatên dawîn de 32 kes mirin, 88 kes jî birîndar bûn. Li gor wezaretê ji destpêka şer ve hejmara miriyan derket 39,929 kesan. Ya birîndaran ji derket 92,240 kesan. Artêşa İsraîlê gelek êrişên esmanî li Bakur, Navend û Başûrê Xezayê pêk anîn. Hat diyarkirin ku di êrişa İsraîlê de 24 jê li bajarê Xan Yûnusê 35 kes hatin kuştin. Li gor çavkaniyên tenduristî li başûr Rojhilatê Xezayê 8 kes mirin. Di êrişa ku li kampa penaberan a Burêç a li navenda şerê de Xezayê hat kirin de 2 kes mirin, 7 kes jî birîndar bûn. Her wiha di êrişên artêşa İsraîlê li ser Navend û başûrê şerê de Xezayê de jî herî kêm 13 kes hatin kuştin. Li gor agahiyên çavkanên tenduristî de encama topbarana artêşa İsraîlê a li Rojhilatê Dêr el Belahê 4 kes hatin kuştin. Li kampa penaberan a Megaziyê de encama bombebarankirina malekî de 2 kes hatin kuştin. Xebatkarên tenduristî diyar kirin ku di êrişa İsraîlê ya li ser malan de 4 kes hatine kuştin, gelek kes jî birîndar bûne an jî dibin xirbeyan demane. Li bajarê Refahê li başûrê şerî de Xezayê artêşa İsraîlê avahiyên nû yên li taxa Tel El Sultan teqandin. Ekîbên lêgerîn û xelaskirinê cesedê 3 kesên ku dibin êrişên ku bi şev ji aliyê artêşa İsraîlê ve li Refahê hatin kirin de dîtin. Li aliyê din Hamasê ragihand ku di du bûyerên cuda de li Xezayê dîlekî İsraîlê kuştiye, du dil jî birîndar kirine. Berdevkê baskê çekdarê Hamasê İzzettin Elqesam Ebu Ubeyda got, di du carên cuda de du leşkerên Hamasiyên ku erka parastinê girtên İsraîlê dikirin, gulle li girtiyekî İsraîlê reşandin, ew yekser kuştin, du girtiyên jin jî bi giranî birîndar kirin. Ebu Ubeyda anî ziman ku komiteyek ji bo lêkolînkirina bûyerên kuştinê hatine avakirin. Di daxuyaniya ku li ser Telegramê hat weşandin de nasnameya kesên dîl, bûyer kengî li ku qewimîne nehatine eşkerekirin. Berdevkê artêşa İsraîlê Avikai Adrî got, Hamas di çend daqiqeyên dawî de raporek nivîskî weşand, îddia kir ku di du bûyerên cuda de girtiyekî İsraîlê kuştiye, du girtiyên jin jî birîndar kirine.
دوی قناغی ده تو بلگه که استخبارات تونه کو ادعای حماسی پیشراست بکه. بینن هجا بریا کن بلتان خواب داوی بکن نهاجی چند نوچین کو حوالی المد توران نوچین من جواکی دا آمده کرنه عملی تماشا بکن. مجلس خطا الياسطية گونزواري كانتونا من بجي ببونيا بازده تباغي سال وگر هشتمين آريزگار کرنا من بجي جوينك لدار خسته. لجوين در روشا سياسي و گشدان زاوين لهرمي هاتن نرخاندن. کسی ناخوین بالکشاندن لسر ایریشین دولتا ترک و چتینوی یل لسر هرما باکروشلات سوریه به تایبت گندوارین کانتونا من بجی. هروها ایریشین لسر روشلاتی دیرازوریجی و که هولداناتیک برنا پروژیان توا دموکراتیک هاد دست نیشان کرن. زاویا جوینه داخویانی که داین و حمو کریارین هوانه این دولتا ترکا داگر کر و حکومت شامیان جبو در خستنا ناکوکیان دنا برا گلین دیرازوری ده هادن شرمزار کرن. من النيل من إدارة أبناء شعب دير الزور. لکانتونا من بجری خستن انجواکا دموکراتیک پانیلکی دیالوگی لدار خسته. پانیل لسر ریزگار کرنا من بجی بویرین هری گرینگین ریزگار کرنه چاوانی ریزگار کرنه و آوابونا سازیان و گرینگترین دستکفتین که هاتنه به دست خستن بو. پشتره بشترانجی نیرینین خواب پار وگرن. داویه کسایتین هری گرینگین سویل و لشکرین کو دعوا کرنا مجلس سویل آمن بجی ده جی گرتنه و بشتاری بینگا و ریزگار کرنا من بجی بونا هاتن خلات کرن. لکانتون عفرین شهبا دسته اجن پانیلک لدار خسته. پانیل لهولا کامپا سردم بدروشما پیشخستنا تیکوشینا شورش اجنه دریو بریا خسریا دموکراتیک ده پیک هات. پانیل لسر دو مشران بو. سواء كانت معنوية أو جسدية. یا یکم رولاجنه دخوره و بریه ده او گرینگیا پیشخستنا دست کفتین شورش اجنه. یا دویمین جی باندوراجنان او برتکین دیارده ینینی ین چواکی لسروان او باندوراوان لسر تیکوشیناجنان. لباجار حسکی اکادمیا ارکا خباراستنی پرورده یا بناوی شهید احمد عبدالحسین بتاوی گره. پرورده به تبلیبونا 300 اندامین ارکا خباراستنی پیک هات بو. پرورده به مراسم که لشکری و گراندنا گوونده بدایی بو. بله بینرین هیچم نبردگیشین داوی بلتنا خواه ساعت 7 و دبیشین حتی صفت جاره کدن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده ارشاد بخطار.